Nibyo mwiriwe neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi bahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro ndi Bosco tugarutse mu makuru n'ibiganiro tugiye kureba rero ibigezweho ngo buryo ubutegetsi bwa Kigali ngo bwashatse kwica umugore wa President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Denis Nyakero, ariko u Rwanda rwahakanye ibi birego vuga ko nta shingiro bifite. Turaza kubigarukaho. Joseph Kabila ntago yumva neza iby'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, avuga ko ngo ari gashoza ntambara. Gusa kandi nanone Kabila yasabye ko habaho ibiganiro bihuza impande zombi, agaragara nk'ushyigikiye ibiganiro. Ni mu gihe kandi muri abakuru tuza kugaruka kubiri kuvugwa Kiwanja, Goma, nuva Rucurugoma ndetse n'ahandi mu bice bitandukanye. Muri iyi nzira rero haravuga ibikorwa by'ubugezi bwa nabi bikomeje kuhagaragara, aho abahatuye ndetse n'abahakorera ingendo za buri munsi bavuga ko babangamuye n'ibikorwa by'ubugezi bwa nabi bibera muri iki gice. Turaza kubigarukaho, ariko muri teritwari ya Rubero haravugwa amakuru adasanzwe. Abarwanyi 23 ndetse bashinjwa gufashwa n'ingabo z'u Rwanda ngo baba bari gusohoka muri bimwe mu birindiro bari bahafite, ndetse ngo bikaba byasize byangijwe kugeza no kuba mu by'ukuri hari ibyo bamaze kuba batwika. Turaza kubigarukaho turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Muri aya makuru turebe bamwe mu baturage batandukanye Igoma bategereje rero abo barwanyi uburyo baza kuhasesekara, kuko birakekwa ko ariho baba bari kwerekeza mu by'ukuri nyuma yo kuvanga nyine muri Rubero, dore ko bikekwa ko nandi bashaka kugaragara. Rubero hasanzwe hari defense za 23 nyuma yuko bahageze mu mirwano yabahuje n'urande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byose tukaba tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo turebe uko byifashe. Goma abaturage bakiyute kwakira abarwanyi 23 twagereranye no kuba bari guhunga, gusa benshi bakavuga ko ari amayira ashobora kuba yakozwe, abandi batise ibi byaba bifite aho bihuriye n'imirwano, cyangwa se byaba bifite aho bihuriye nanone n'ibigano biri kuba mu biri kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu by'ukuri na Leta y'u Rwanda. Turabigarukaho rero byose. Icyo usabwa gusa nta kindi nuko uba wamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info, ubundi tukaba tubana amakuru n'ibiganiro umunsi ku wundi tukirebera uko biba byifashe mw'abantu mwe. Ariko dinsuza cyane abantu badukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, abantu mudukurikirana muri iyo ngiyo rwose irwota amasimbi, abantu mudukurikirana muri Uganda, muherere mu bice bitandukanye byose by'isi rwose. Reka ndusheho kubaha ikaze, reka ndusheho kubifuriza kugubwa neza. Babwire ko uyu mwanya tugiye kwinjira mu makuru mu by'ukuri makuru rwose akomeye cyane. Ubu rero hari ibice byamaze gushyirwa mu majwi ko bitakiri kubarizwamo abarwanyi umutwe twaje intwaro wa 23. Ngira ngo ibyo bice nibyo twabanza guheraho. Ni ibice byari bisanzwe birimo ibirindiro bya M23, byari bisanzwe rwose bigaragaramo aba barwanyi umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, ndetse bari bahamaze iminsi kuko ibyo bice bari barabyubatsemo defense zikomeye cyane. Ubu rero ibyo bice aba barwanyi babisohotsemo barahunga baragenda, barangije batwika ibirindiro, ariko abaturage bakaba bafite ubwoba nk'uko amakuru ari kutugera bitangaza, bibaza batese kuki M23 yaba yatangiye guhunga. Reka turebe ibyo bice ibyo ari byo, aho bita Runyasenge, aho bita Bukununu, aho bita Musia ndetse n'aho bita Katondi. Ubu ngubu ntabwo hakiri kubarizwa abarwanyi ba M23, by'umwihariko Kipese ndetse na Katondi nitwo turi kuvugwa cyane, kubera ko ibi birindiro byo babivuyemo uyu munsi. Birindiro bari bafite ahangaha uyu munsi ku isaha 3 bari bamaze kubisohokamo barimo kugenda, ndetse amakuru avuga ko bafasha abaturage rwose bangaza Kipese na za Katondi, by'umwihariko biganjemo urubyiruko, bafata ibirimo ibiribwa, ibikoresho byabo barabibikoreza kugira ngo babafashe kugenda. Biratekerezwa ko bari kwerekeza rero mu bice bya Goma, ndetse basanzwe bafite n'ubundi ubugenzuzi cyangwa se bafite imbaraga nyinshi cyane, no kuvuga ko bashaka kuza gucana muri teritwari ya Rucuru mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri Rubero rero, muri teritwari Rubero aremeza ko abarwanyi 23 bafashe utwangushye twabo rwose barahava,
ari nayo mpamvu hakomeje kwibazwa ese niki kibyihishe inyuma, kubera iki ubundi M23 yafata umwanzuro nk'uyu igafata ibice rwose yahirimbaniye cyangwa se yamaze igihe kinini irwanira ikatakaza umubare mwinshi w'abarwanyi, yarangiza igafata umwanzuro wo gusubira inyuma ikagenda. Iyo niyo mpamvu nyamukuru benshi bavuga bati harimo amayobera, harimo kwibaza cyane, harimo impamvu nyinshi zo kwibaza ndetse no kubitekerezaho. Radio Okapi nayo yemeje aya makuru ivuga ko abarwanyi ba FC23 bavuye mu birindiro byabo bari bafite muri utu duce twa Kipesi, ndetse hari kwibazwa impamvu Kipesi aho bita hakaba rero ubu ngubu duce tumaze kwiyongera ukubita bita Ruseke, Musimba, Irambura, Ivatama ndetse no bita Munyakondomi naho bita Kipesi. Duce twara muri Republika Demokarasi ya Kongo ntago tuba tworoshye kutuvuga, ariko menya ko Kipesi, Munyakondomi, Ivatama, Irambura, Ruseke ndetse naho bita Musimba ubu ntabwo hakiri kubarizwa abarwanyi 23. Utu duce turi hagati yo kilometero 15 na 25 uvuye Rubero centre, niho mu by'ukuri aba barwanyi 23 bari bakambitse. Aho hose rero bahavuye basubira inyuma baragenda. Biravuga ko abarwanyi basubiye inyuma bafite ibikoresho byabo bya gisirikare ndetse bari kwerekeza mu tundi duce two mu majyepfo, ariko nanone bitaramenyekana neza niba koko bari kwerekeza no mu majyepfo ya Rubero. Katondi iracyari imbere mu bice AFC 23 yasohotsemo, kuko ndiho havuye abarwanyi benshi cyane, nkuko amakuru aturuka muri bice arusha kugenda abidutangariza. Abayobozi bagiye batandukanye baratangaza byinshi. Colonel Aleki Wewa, umuyobozi w'akarere ka Rubero, aremeza ko hari amakuru avuga ko abaturage babonye mu midugudu yabo abarwanyi 23. Colonel Aleki Wewa yavuze rero ko nabo aya makuru mu byo yabajijwe niba aya makuru koko ayafite cyangwa se ari icyo abiziho, yavuze ko aya makuru nabo bayahawe n'abaturage, ko inyeshyamba za FC23 zari ziri muri kilometero 15 gusa, hagati ya kilometero 15 na 25 zasubiye inyuma, no kuvuga hagati ya kilometero 15 na 25 kugira ngo ugere Rubero ko zasubiye inyuma. Uwo no bita Colonel Aleki Wewa, umuyobozi hano muri Rubero, wemeje aya makuru avuga ko nawe ibyo abizi kandi yabihawe n'abaturage. Haribazwa rero impamvu ndetse n'igishaka kubitera. Ese aba turabakira mu mujyi wa Goma, abaturage biteguye bate kubakira mu mujyi wa Goma bava hano muri Rubero cyangwa se berekeje hano muri mu majyepfo ya Rubero, akaba ariho baza gukomereza urugendo rwabo n'ubundi basohoka berekeza muri teritwari ya Rucuru. Gusa inzira bashobora kunyuramo ngo ntabwo byifashe neza, kubera ko ubu ngubu amakuru aturuka muri Rucuru avuga ko ibintu bikomeje kurushaho kuzamba no kuzambagurika mu cyerekezo Kiwanja Goma. Ni ibice uyu munsi ni ibice uyu munsi rwose bitari kugaragaramo umutekano. Gusa nkibutsa ko iyi ni imyanya n'ubundi isanzwe inagenzurwa cyangwa se ifitwe mu nshingano nayo n'abarwanyi mutwe twaje intwara wa 23. Amakuru atugeraho aravuga ko guhera ku wa mbere tariki 23 Werurwe hatangajwe ibitero bishya byibasiriye abasivile ku muhanda Kiwanja Goma, igice cy'ingenzi cyambukiranya pariki ya Virunga muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibikorwa rero bikakorerwa bikaba byamaganwa n'abaturage, aho bavuga ko ngo bidakurikije amategeko kandi bikwiye kwirindwa ndetse no guhagarikwa kubera ko biteje impungenge. Abaturage bagasaba ko byahindurwa cyangwa se byakosorwa. Nkuko amakuru abitangaza, ngo abagenzi batwara imodoka batatswe n'abantu bitwaje intwaro, aho bivuga ko byabaye hagati ya Buvanga ndetse n'aho bita Bugomba, ngo bagizi barabarashe barasiye imodoka kugira ngo ihagarare, ndetse bamaze kuyagarika babambura iby'agaciro bari bafite. Amakuru atugera avuga ko umushoferi yakomeretse bikomeye kubera imbunda yamurashe hafi y'Uruhago, ndetse yahise ajya yirukanswa ajyanwa ku bitaro bya Rucuru. Undi wahohotewe rero yarashimuswe by'igihe gitoya aza kurekurwa nyuma gato. Iki gikorwa rero ni kimwe mu bigize ibikorwa biteye impungenge ku mutekano w'abatuye muri bice biri gukorwa kuri uyu muhanda, kuko nanone tariki 22 Werurwe kuva kuri iyo tariki yamaze kugaragara ibikorwa by'ubujura bubiri inshuro ebyiri zose, ukumva ko bitoroshye cyane. Ibi rero bikaba mu by'ukuri bivuga ko ari byabaye nanone kuri station ya Rwindi, aho abantu bitwaje intwaro baje batwara amafaranga, ndetse urumva ko ngo hari n'abari kwibasirwa ku mamoto n'abagenzi mu bice bya Busendo biherereye hagati ya Mabenga ndetse na Pique 17
ku muhanda rero kuri uyu muhanda bikavuga ko rero ibi bice mu by'ukuri bikomeje kugaragaramo ndetse no kurangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikwiye kwamaganwa. Ni ibice rero bimaze hafi imyaka 2 bigenzurwa n'abarwanyi 23, aho bivugwa ko abarwanyi n'ubundi bashaka kuba bari inyuma y'ibyo bikorwa. Gusa M23 ntacyo iravuga kuri izi dosiye zishinja kugira uruhare muri ibi bikorwa. Icyakoza biracyanugwanugwa. Mu makuru rero yandi ibintu birakomeye cyane, akubwiye uyu munsi tubafite amakuru menshi, murasabwa kwigira hino. U Rwanda avuga ko gushinjwa gushaka kwica Denis Kisekedi i Washington ari ibinyoma bikayitse cyane. BCT, leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Denis Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamijwe kumwica. Denis Kisekedi amaze iminsi mu ruzinduko rurimo n'abandi bagore ba perezida, barimo n'umugore wa perezida w'u Burundi ku butumire bwa Melania Trump, umugore wa perezida wa Amerika Donald Trump yabatumiyemo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu RNC, umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko bamenye amakuru y'abo bantu bataramenyekana, kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika bariyo ngo amakuru arambuye y'ibyabaye abashe kuba amenyekana ukuri koko kwa nyako. Muyaya ntiyavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denis Kisekedi yaracumbitsemo. Mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye, ambasade y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X kuri wa gatatu, aho bavuze ko umwe mu bashinzwe gucunga umutekano w'umunyarwanda w'umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye muri iyo hoteli. Gutyo gusa n'abashinzwe umutekano w'itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyo ambasade yongeye ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yombi yaracumbitse muri iyo hoteli, ndetse ko uwo ushinzwe umutekano wo ku ruhande rw'u Rwanda yabujijwe by'akanya gato gukoresha esanseri cyangwa se eleveta, ibintu avuga ko bitari bikwiye kuko hari aho ari ahantu hakoreshwa na bose. Gusa ngo ikibazo cyaje gukemurwa na bundi bushya n'ubushyamirane nyuma y'uko ubushyamirane bubayeho. Nta gihamya yatanzwe. Muyaya yumvikanishije ko bishoboka ko hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu byabaye gushaka kugira nabi Denis Kisekedi, aho yavuze ko yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ambasade y'u Rwanda ivuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda ihakana ibyo ishinjwa cyangwa se ibyo abakozi bayo bashinjwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa n'amashusho n'abantu batazwi ubwo ryari ririmo kuva muri iyo hoteli. Mbere y'iryo tangazo rya ambasade, Arthur Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga X n'ushyigikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iherekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashakaga kwica Denis Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasade. Yongeye ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mitwe y'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese, keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bizwiho guterana amagambo yo gushinjanya uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta mu kuba abasirikare, ibikoresho ndetse n'amategeko. Bimwe mu bituma uyu munsi habaho bimwe mu biba cyangwa se mu bituma u Rwanda na leta ya Kongo bikomeje guterana amagambo. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba abasirikare, ibikoresho n'amategeko. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23, ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ishinja leta ya Kongo gukorana no gushyigikira umutwe w'inyeshyamba
wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukora ku butaka bwayo. Ibyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo irabihakana. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Umutwe wa M23 uragenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'amajyepfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. U Rwanda rero nk'uko mubyumva rukaba rwanyomoje amakuru uvuga ko ngo atariyo cyangwa se atari ukuri, akwiye no kwirindwa. Leta ya Kongo arayivuga ko hakwiye kubaho isuzuma n'iperereza kuri ayo makuru ndetse no ku cyaba cyabiteye kugira ngo habeho icyo ikigeranwa n'ubushyamirane. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kunenga bikomeye ubutegetsi buriho muri iki gihugu. Mu kiganiro cyatangajwe ku wa mbere na La Libre Belgique igitangazamakuru cyo mu Bubiligi nk'uko RFI yabitangaje nayo, Kabila yakatiwe igihano cy'urupfu adahari mu 2025 kubera ibyo ashinjwa byo kugirana isano n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. U Rwanda rushinjwa gufasha uwo mutwe rwose ariko rugahakana ibyo birego. Kabila yashinje perezida wamusimbuye Felix Tshisekedi kuba gashoza ntambara no guhonyora itegeko nshinga. Abashyigikiye Tshisekedi bari gukora ubukangurambaga ku mugaragaro bwo guhindura itegeko nshinga. Ibyo bikaba ngo bizatuma agira uburenganzira bwo kwiyamamariza manda ya gatatu. Kabila waganiriye n'icyo kinyamakuru cyo mu Bubiligi bari mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 yahamagariye abaturage kurwanya ubwo bukangurambaga, avuga ko buteje ibyago bikomeye. Ntacyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise itangaza kuri ibi bishya byavuzwe na Kabila w'imyaka 54 wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 guhera mu mwaka wa 2001. Kabila yongeye gusaba ibiganiro bigamije gukumira no ko igihugu cyagera ku rwego rw'icyo yise Sudanification, no kuvuga ngo guhinduka nka Sudani, akajagari gakomeye cyane ko kuri ubu Sudani ni igihugu kiri mu kajagari gateye ubwoba. Kabila rero yavuze ko ngo hatagize igikorwa leta ya Kongo nayo iza kuba nka Sudani. Yibutsa amasezerano y'amahoro ubutegetsi bwe bwagiranye n'uwari umutwe w'inyeshyamba wa CNDP ku itariki 23 Werurwe 2009. Umutwe wa CNDP niwo waje kuvamo M23. Kabila yanashinje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumugambirira mu gitero cy'indege nto y'intambara itajya mu pilote giherutse kugabwa ku nzu y'umuturage Goma kishe umukozi w'umuryango w'abibumbye ukora ibikorwa by'ubutabazi. Kabila rero yavuze ko icyo gikorwa cyakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi cyari cyateguwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyakanye cyangwa ngo yemere ko ariyo yagabye icyo gitero cyiciyemo n'abandi bantu babiri, ayivuga ko yatangije iperereza ryo kumenya uko byagenze. Kabila yanenze kudahuzwa kwa gahunda zinyuranye z'amahoro zirimo gukorwa, aho yavuze ko kunanirwa kwazo guterwa n'imiyoborere mibi n'ibura ry'ubushake bwa politike. Umuvugizi nk'uko byavuzwe wa leta ya Kongo nawe ahakana iby'aya makuru, akavuga ko Joseph Kabila n'ubundi nawe yamaze kwifatanya na AFC-23 ndetse ahuje intego n'abagambiri ndetse n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu muri rusange. Mu yandi makuru akomeje gutangazwa n'uruhande rw'inyeshyamba kuri uyu 25 Werurwe 2026, AFC-23 ikomeje kugaragara mu makuru yamagana ibitero biri gukorwa n'uruhande rwa leta, ivuga ko byibasira abaturage, dore ko Lawrence Kanyuka kuri uyu munsi nanone amaze kuvuga ko biri kubera mu Minembwe bimaze gufata intera yo hejuru, aho avuga ko guhera ku itariki 24 mu ijoro ryaho rishyira kuri 25 Werurwe 2026 ngo hongeye gukorwa ibitero bya drone, indege z'igisirikare cya leta ya Kongo zitagira abapilote zizwiho gukora ibikorwa bidasanzwe ku mirongo ibiri ku rugamba, aho yavuze ko ngo bari ibitero by'iterabwoba kandi byasenye amazu menshi ndetse binahitana abasivile b'inzirakarengane batuye muri bice bya Minembwe nk'uko uyu Lawrence Kanyuka bivuga. Aravuga ko AFC-23 iri kwamagana uburyo bukomeye ibi bikorwa by'ubunyamaswa birimo gukorerwa abaturage nkana, aho yavuze ko ibitero biri mu bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Leta ya AFC-23 ivuga ko yongeraho kwamagana ibyo bikorwa byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, avuga ko biri kwibanda ku basivile. Uyu akaba yavuze ko hakwiye kugira igikorwa kugira ngo byamaganwe cyangwa se bihagarikwe. Uwo nguwo rero nta wundi ni Lawrence Kanyuka mu butumwa amaze gushyira hanze mu kanya gashize, avuga yuko mu by'ukuri bikwiye kuba byahagarikwa. Reka rero mbashimire mbabwire mwakusanye kudukurikirana muri amakuru n'ibiganiro. Twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tunyarukira nanone Rucuru, dukubitira Rubero, twerekeza
kandi nanone no mu yandi makuru ari kugenda avugwa no kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe ku bikomeje kugenda bitangazwa bidasanzwe biri kuvugwa muri ibice. Rero ngira ngo mwarabyumvishe, turasura mu masaha ari imbere nabwo turaza kuba tureba cyangwa se dukurikirana ibyo amakuru arabagezweho. Kuri mikoro nkaba nari Bosco, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kuryoherwa n'ubuzima ku bari mu Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye. Babwira kandi bamenyesha ko tuza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezweho. Mugire ibihe byiza, murakoze cyane.